Hakani kata yo balala kajala Meghalaya hakasite yo lentar kala mangkar pang ya kani kata yo kum kata yo ban yalap sugi pat ba halor ka jung dan kam ban penek pensa ban yada na ka jung penjat ya kamariang ban pen i kum kanuksa ya kiwe pat kisnong halor kita kilat kelenti kum no ban penek ya kamariang upisian lahiar syakawe kisnong hatem riboy kasnong kabala yo khusnam ru halor ki kam penek mariang tungin ek pi sipor ya ki kam ki bakani kasnong kalale Kasnong mau kerdap ke Kasnong kepada naga distrik Riboy, kabahap apok umroy constituency. Kasnong kebala pau ha kejela halor kejingla kinong sensyar Snong ban penek pensa kejingdon jeng em kamariang. Nalor katong ban penek kamariang. Kinong song Snong kede kebasmat bantung diang ha klau Snong. Bat hang ni penla ban iya kejingjer ngam kamariang. Kasnong mau kerdap ke Kasnong kebarang syan kelayo diang ya ke khusnam ke belatib kum ke Best Natural Resource Management Village. Ha ke distrik Riboy. Bat ke Best Village in Sustainable Livelihood Activities. Ha ke jingalang penkut ikatayo yalap penek mariang ke belalong ha ke hinyau tarik ubenai jeliau arhajar arpuar ha ke nong bak syelong. Kiai kikam ke bak sorkar kala itu ban ai kene Kasnong ya kene ke khusnam. UPCN yang kena katayo lahir syak kena Kasnong. Hajan kemadan elaka yang kena Kasnong, kador bar Snong mau kerdap ke penteri ya bonteli project ke biadai bat kamariang. Bat na kebenta kini hikam, lakershan daga Meghalaya Basin Development Agency, lengba ke skim Community Led Landscape Management Project. Kawai ni kini, ketika jingtung iki dawai kenbat ki balasdang ban dua jat yaki kelau. Hendrai hang ni latong bat sumar bahai kini ki dawai kenbat. Kibala juwan tiat pat di kinong sumar nongpang kiba sumar da kidawai kenbat. Naka nega jaka bang ibu ya ka per kempat dawai ngidon ki dawai sukpo dawai kisho ki dawai ken bat ki dawai khai bat kidon sigugeru ki kempat dawai ka nega jaka ye ka jing temu bakungsan ka jungi hangne golong ban penne ya kini ki kempat dawai namar ba lada kidon sah klau kum bakalong mata ka jing penjot ya kamariang kalalong ke basir khe du kata ki ngisim ya kana senjam ban lum ya katto kane ki jaj kembat dawai ban bu kane ka nursery ke jungi but na kane ngila bersyanghi ban penmi bisa da ka ba ti ya gitegi so bat ki thet ki jong tu kembat mat kato kan ngila mi pisah na kaneka keper bat dawai ke jungi ha kawai pat ka keper la thung ru ke sentiau klau ki babonjat daga jo ke jing temu ban penek pensa e kamariang ha ka keper ki thung bat ki sumar gini ki sentiau bat hadian pat ken sepenroy ka klau Snong jong kan hi ke Snong.
orchids hadu mata ngimpat di sino kawai gelong ba ngila lum na saudong keleng ki jaka ba ngi pene iki ni ki kejing temu kujung ni gelong ba ngin pen kapat iki ni sya ka klaus nong kujung ni ba ngin pen roi pat iki ki hoi kim dodon bone adu ba tang sau sanjai ngai ni kwa ban sumari gini ban pene kerpang sya ka klaus nong kujung ni Kiwei di gejing trai ban pene aga mariang hagane snong hagane ke jakala thongru ikiten rai jong gijat dieng boper ki bakloi ban her nang ta kiten rai ding so bat kiringap rukum jo Marba amru gejutong agane kakper kentup naduk gejor ke babon jat bat ureu hadam Hendrai yakini gejingtong baro latong klam da penon kam dawai bat la penon kam bet tang da kasbo ni pendon kam da ka sebo bermi kupus ban rep kino gija jingthung agane ka organic garden ka jungi nakate peru ni layo hi ka tu ne ki jimatoy da ka badi gini gijur but ba ni pendon kamru ya ladi ban bam ti kedi kata ha ka we ka ba pelong ni ban ong ba nginthung ya kita ki jhur ya kita ki jingthung banom pendon kam kono ka dawai ban yo ya kemet phat ke buko im khya bat haju por ba ka khandau kan ne ka sbo sakawai ka kam ka bala pentre ke negasnong ga deiru ha ka bapen mi ya ka sbo we ka balong shibenta ban penslor ginong song snong ban thung gi jingthung joki klam da penon kam dawai Henry ban penon kambet tang da kasbo Kenang ban kam song tat ha ka bapen mi gane kasbo we klem da penut pisa hang ni lari lang ru bat kamasi ban yo penon kam ya ka masi bat ha ka jokopor ban pen mi ka kadot Sibon gege ka bede bat ka jing don kam ban pen bahapat biang sasisin ya ka mariang
ke lawan ke jing ambil jemut lang ke jungi bahadin ke jing bangiladu no ya sebok kendeu bat hadin ba ki jhur ki bangi bam ki dai ki bolong dawai sudah kawan ke jing ya ai jemut hangta ban ong ba dongin pen sebok biang sa sisin pat ya ke kendeu da ka ba ki penbahak pisah yangi ban sina ya ka bermikompos di nangta ngi sedang ban pentrei ya kena kam hadin bangila yo ko wokora mo hadin bangila pha ya ka profesor bat kayak kam chikmat kawai ke bakam kering ki babon ban pai kamat kini ke snong kadai pat alor ke jing penek pensa ya ke jing khot jong ke snong bat ke snong ka balat ya ke jing sata ki plastik hang ni peni ya ka boj ke bagi penon kam ha ka balat tamlut ya borok ki bitor plastik bat ki wei de ki plastik ha ka balat hapat iki hapo gini ki bitor bat ya gini ki bitor pat la penon kam ban sna ying ha ka jaka umau it ni umau blok Kani kedai ke yang ke baterai kam jong ni ke snong ke beladap sna dagi bitor bat ki plastik. Hadin ba ngila sedang ban pentrei ya kiwe ki jing trei kum nursery kum ke jing thung sa ding sa khalau stong kum ke jing pene ya ki telong umdi bat ke jing don kiwe kin ja ding ki ban penjengam ya kamariang ti ni poi sya ka phang ba ngin da pe sa jorong ba kala long jengam rei ngin da pe sya po syamadan pat ni ibu kibun kini ki jebok ki plastik ki bilor ti lang ba kan komiti ni persiang ban ya sim kawai ka rai ka jingmut ba ban pha ya ka profesor la ka don em kalat ni ka jingmang pisah bangin train na ka bertaban ban lum ban langi plastik bade ban penkhoi ya ka snong ka thau la nei kilti singkin mo ba te ni la ya rai hang ta ban
perkhat ya kene ka bentah ke rengkat lang ban ki tim nang te nang po district ki ba kersyan ingi nadin ban ai yarap ingi ban ai jingmut ban ai mensim ki kumta ka sa ingi sedang ban tre ya ketika ying Hadin beli i kini kesin jam jong kini kesenong ban penduk jat ki plastik ban om sata aka saudong saukun jong kesenong. Bon ki skul ki lapai kemat ban senyang lem kini kesenong ban wan ra ki bitor bagi jaklia ki beri ki plastik. Ki ba ki lalum na keleng ke saudong saukun jong kesenong jong ki. Tehakane ka environment week ngila bubun teliki activities lengba ki bangi ko ban penrung ki kena kamut ayu ban sumari kamai mariang teka waina ka initiative ka sinjam ka ba khamkar pangha uni usnem ka dei lengba kane ba ngila persangkat bala ban penrung ki kena ya ka jing julor ka ba ka plastik ka penlong ya kamai mariang hoi ngila nakapor sa kapor ngi kentui ki bangim dei ban pendangkam ki plastik bat kumbang ngila ihi bonsien ki tiar ki jingbam ki wan ba ka plastik ba kalong ka ba pa ban penduna henry leng ba ka jing ai jing mod ba ka jing yo i jongi ya kane ka kam ka ba ka snong kale da ka ba ki pendangkam yang ya kine ki plastik ngi kum ka school ro ngi kwa ban sim no ya kane kum ka project jang ka school mentausna pamanla way bat way ki kena school kinta mi ki plastik hagino ki benta hagino ki jaka bakilam bat kin pendap ya kini kin tedu kini ki plastik halor ki bilor kenang ba ngin la ban donate syaka snong mau kerdep ka bakwa ka bala pendon kam ya ki hakata kurkom ka ba internet ha berhaju ka por ka bala ro ban yada ya kamariang dekani gede ka senjam ka bangi ruwi sukumen ro kata bangi lala ban yasno tilang bat ka snong mau kerdep di kumnungi inculcate iki kena bakin don kata ke sense bakin sungtu bakin sumar ke environment di tang bakin sumar ke environment di kita ki waste product so kumnu bangin pendon kam kenya ki bakin ndai tang bangin bread pathar mo kami ki plastik namal baki plastik ki long ki way ki ba penjabo ke environment ke jongi di habangi kendu ba bakas mau kedap kedon kejuk ke jing bat ngi dinge collaborate lang bat kini ki plastic bottles ki long ki bayarap tang ban snai ki ye khandai ki bun mo ban le fencing baki don ke jing mot kani ka snong bakin le fencing bakin care ki SMCR nang ta shibon ni ki project ki jongki ki padang bon ti lingbar kini ki plastic bottles pada jaka ban throw away ban penjabot ke environment ki layok ban penan kamno hangli hapo village ban yok ban snai kini ki AKA ti nang ta kani ka project ru ka ba kila trailang ba ka basin lingbar ka CLLMP ti kani ka wanra kanya ka jing hapedeng mo kani ka long ka example kani ka snong ka beren let's say bat ki kena school ngin chuang handai kini ki pin i kenya kalaway jongka environment ka jongi mo namal bakalalong ka bajabo tiling ba kini ki a pat kawan ra kanya ngi bangin de trailang kena ka benta environment kanang bangin wan ra ka ka environment ka bajab namal belai ba long ka perthai benta jongi ngi dan kam bangin long aware di kata ka jing jabo bat bangin tip ba kumno ngin dispose kini ki plastic but in a proper way kan